Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanzonzo sekulethelwa zona indaba ey'fika ngaso-ke isikhathi nazi-ke ey'ngena njengamanje sekusuke umsindo-ke omkhulu phakathi kubalandeli-ke bakhe-ke laphana-ke umenzi-ke umfo kwamabizela lapha-ke endimeni yomculo kamaskandi naye-ke laphana-ke ulimithi-ke umfokanala. Lokhu-ke sekususe ukuthi-ke kudaleke ingxabano njengabo-ke abantu-ke asebephezulu ngokwegama lapha-ke endimeni yomculo kamaskandi. Sekuqala-ke yona-ke impi yakhe-ke laphana-ke ulimithi umfokanala naye-ke umenzi-ke umfo kwamabizela okusekuyimpi-ke efana nayo-ke ekamthandeni umfo kwamanqele nayo-ke laphana-ke ukhuzani-ke umfo kaBhongose. Mbukeli okwakho ukuphawula ngayelo-ke lolu daba noma ngayo-ke le ngxabano-ke yabaculi-ke ababili-ke endimeni yomculo kamaskandi. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula? Awuye laphana ezathi uyi-comment section mbukeli. Siyisimanzonzo siyabuya nezinye iy'ndaba ey'gcwele siyabonga. Umfana wangakubi uyomfaka lapha neCarnival. Yabona ekhaya kwakulimaza ukuzama ukucula wehluleke ngoba ngaso sonke isikhathi into oyibukayo even namagigi wayimagine ukuba waphumelela ekuculeni ngabe ukuwo wonke. Kodwa naye emkhaya wawungacula i-hip hop ngesicathamiya uphinde uzodlala ngapha kumaskandi. Wawucabangani namkhaya? Yini oyicabanga mpela? Hayi, yabo nje amanibhizi niyakhuluma nje manje into engenasidingo mislead abantu. Lo mfana limithi uyiva umlomo wakhe ngale nophushela umsebenzi ngale. Ubona ukuthi amavoti ahamba kanjani manje? I think yesterday kade emshaya ngo-16,000 lofana umenzi. Abe nibhizi niyamvotela kodwa nibhizi niyakhuluma. And ngixuba into engenasidingo njengamanje mawuzothi ukhuzani umbizile ukuthi akahambe eCarnival City. Njengamanje ushuthi wena usulwa nokuthi-ke akumele ethole imali engaqashwa ngoba la azoqashwa khona njalo kube ukuthi uyoperforma noma akayeli kuyoperforma uyokhankasa. And mina ngiyayibuza ukuthi kanti lo mfana alimfanele leli Quantum leli. Ingoba yini yena nithi akangalitholi ngoba naye lo mfana umngenhla ngengoma nje ulimithi. Ingoba yini ngamfisela lithathe iQuantum. Kodwa-ke Ganza wethu angeke ukhuzane kubiza la mfana loyana. Siyawazi amagalelo yamfana kukhuzani. Ngomunye unyaka nina G5 naba yingxenye yabantu abaxova abaculi ukuthi bengayi lapha nesikhathi ukhuzani I think wayepromote indaba ye-album yakhe lapha kwaba khona ulimit angisazi nobani abama sithi baxove bonke abaculi babaleka bonke abaculi bexovwe yinina yabo. Bese ngibuye ngeze la kuye wena menzi yabona wemenzi I wish ubuzongeza ngani yakwethu kodwa vele ngicabanga ukuthi idami izofika kuwena. Uyabona njengoba beqala bekuhlalisa ko live babo one izathu salokho ukuthi bekhuphule ama likes abo bekhuphule ama followers abo ngawe besebenzisa wena. Singakutshela ngoba unakile. Two, uyabona ngoba futhi uhlala ko live babo abantu laba menzi abantu laba bazokukhulumisa bekukhulumisa ukhohlwe into emele ngabe yayenza. Edibhasopa uzovusela izinto ey'ndala oy'tshela ukuthi kade wadlula kuzo bekulande ngazo. Bazokwenza i-research embi ngawo abantu. Njengoba bekufaka nje kulezi zinto lezi zothamara awuboni ukuthi bakuphazamisa ukuthi ungakhankasi. Usize bona bekhushwela ama-viewers nama-likes. Menzi ngiyakutshela mina abantu ba-TikTok ngaba-entertainer kodwa not 100%. Bazokumangaza bazokusala ungalindele ukuthi ungaya khona. Sibabonile nawe ufakazi bebhizi bebamba o-live la bebamba o-live mihla namalanga bengalali busuku nemini. Mase kuqhuma indaba zevoti abantu emva lokho abavoti. Uyabona njengamanje ukuthi usele ngo-16,000 amavoti osele ngawo. Musu lokhu entertain abantu no live babo. Khankasa wena wenza ama-video ucela abantu bekuvotele uthathe iQuantum. If mawuthi uyalideserve ngamavoti uzolithatha futhi mawuthi uhlulekile akusawucala ukuhluleka kwakho. Akusuwena wedwa umuntu osehlulekile emhlabeni baningi behluleka bezamile.